Lo mphakathi usetinhlungwini kulandzela ingoti lehlasimulisa umtimba ishiye imindeni leminyenditi butayiti phendvula ngalokhu lokwendekile evikini lelengcile bafundzi labalishumi labasuka etikolweni letehlukene eMayflower babe sengotini lehambene imiphefemulo leyimfica kwathi labalishumi bemukelwa etibhedlela. Umshayeli ulahlekele lilawulo kuleli tekisi yaphuma emgwaceni yagicika dude nemfula impuluzi. Umndeni wakaNkambule ulahlekelwe bantfwana lababili kanti lokhu kubashiye banemibuto leminyenti. Imatima kakhulu kusemukela sehlakalo ngiyathemba nje ukuthi kuwoqala sikhule siba ngaka kubona sehlakalo lesifana nalesi sehlakalo lesithinza imindeni yehlukahlukene bantwana bebasebenzisa itransport yinye baphuma endzaweni leyodwa waba munye nje loseceleni kodwa nje sole bomakhelwane bonke. Sihlalo wemtimba longamele isikolo etisiteni lekusikolo lesithinzekako kulesigameko ucele litiko letemfundvo ukuthi linikete bafundzi titfutsi letitawubathwala kude kucinisekiswe kuphepha kwalabafundzi. Sike sa-applyela ku-department for i-scholar transport because last uma kuvalwa lesikolo lesilapha engotini i-department yasithembisa ukuthi itawufaka scholar transport. Labafundzi batawufihlwa emgcwabeni lomkhulu ngalesine kanti litiko letekuphepha kulesifundza lelekelela lemindeni ngetinhlelo temgcwabo. The 9 learners were on their way back home when the minibus that they were traveling in lost control and overturned, leading to their death. Following the intervention by government, several departments have since provided the required support to the affected families and schools. Among others, ongoing psychosocial counseling is being rendered to the families, learners and educators. Umshayeli welitekisi kulindzeleke ukuthi afake isicelo sebheyili kule nyanga letako.